Naimbag nga oras yung amin papagayam. Hit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Masapol nga gronda tayo ita. At damanan ka dagiti agdakdakiwas nga agsilo iti asot ti barangay. Wan kapitan, da kami ti makamaw. Kakaiso na nga, da radyo tayo na pangkontak iti tunggal maysa. Pudno day ta kap? Pudno day ta kapitan. Katulita, saan nyo paglastog dagita igamyaw. Ta mga no isuntumot lang ti pakairuban yaw. Ha? Wan kap? Ariglado, kapitan. Hello, Malacanang! Hello! Bagday! Ang niya Malacanang alablabi ng matlita si Kamax. Makontak mo ayamat ti Malacanang. Pagpadasok lang, mat. Bela, bakit? Nagadulakit din aya nga adda ang amikok na atao dito rabaw ti daga. Anyakit din aya. Saan ba't nga amikok to yung asawa, ma? Uri ka tayo. Siyak ti sumaruno at chiptano dito barangay kalangaka nga barangay tayo. Chiftano, tartak? Nanyang hartak mo't akong kunam dita? Pudnomot! Iso ang husto laang tay biringasyaw. Barangay tangad, taday tala agitangad iti arak ti pagalistuan nyaw. Ay, isuda. Di nakadiram naman. Sumardeng ka man, Maximo. Ano nakaangot kan iti kalob ti prasko? Ay, mapukawan ti limbawng ti panunot mo. Nagadulakit din na yung ngak-ngak mo. Agidasar kakit din tamanganin. Agsubliak pa iti barangay yun. Marina, agaw awis ni Kagawan Antonito na lang. Oh? Nagpartitikal din. Kasi mangpatay balasang na nagkapuya Hong Kong. Asos. Agurnos man nga ro din ti bagbagis da tao Ay, sigurado nga stit side ti pasango na kada tayo. Mabalin na. Aywan, amo ka din ni Kapitan? San kong amo Di na ka din bilin kan ka nga yabam ni Kap? Saan mat? Siguro akit nagkita dan. Mabalin. Alang arod pare. Agsarak tanto waiting side numalpas ti pangal daw. Un pare. Anya nga ti pagbado ta. Jesus! Ag full battle gear tan pare. Tapno ammon ta dagiti sanga ilid barangay tanod ta. Nasken ka di pa Win. Asken na maamuan dagiti sanga ilid barangay tanod ta pare. Abit lang kakadwa ta. Awagak man ti Malacanang. Paring Max, Dinaklaptan. Tayo! Dito, di radyo. Hello, Malacanang. Oh, please come in, over. Pare! Naglokon. Tulin mo na ito! Bakit ka ito? Tawagan ko din di Malacanang! Abay, di kayo mamate, pare. Oo, naglanggong nga din. Pagbalinin na kami din nga ignorante ang kasangsangom, apay mataw masidagak. Da kami titano dito, pare. Paring Max. Ano ko matibigyan ko no barangay tangad kayo, Pare. Pasinsyam lang ito kadwa. Talaga narabak. Hoy, bagbagam takadom tangad lang aruden. Ako pa iti muna. Nagtanang kamot nga, sarsarita, pare. Teritoryo mi dito, tapnom mo. Nakadulakit din nga amumon. Thank you, boy. Sa lastog dito yan. Pare pangasim, uston. Paglastog mo lang unay ti kinatanod mo, Nantaradyom! Mundoy! Apay, nalam tiradyo ka. Tapnusan ka nga glas-lastog. Itibag ko ka dito. Oh, anya nga ite kinunakan ka. Anya tinapasamakan ka. Nagsakit di bakang ko. Ang kinugtaran tayo loko. Anay ko, anay. Namwa, nagpangas-pangas ka man gaya man ijay. Agasa mayaday ta. Nag-uniform kayo pa'y idinto ta inuman tinapanan nyo. Idarom ko ti sinalbag. Ay na, Maximo.
Imbes nga agparnuay ka, iti parikot mo, agulimag kalangan, agbalbaliw kan. Saan mo apaglaslas to, ti kinatanod mo, takababaen, kan pakairobrobwam. Masarakak tulang ti sinalbag. Sumardeng ka man, Maximo. Tawan mo't lang, ti kay kayam. Dahil talalastog mo ti agado, ako na. Sumardeng ka man? Siyak lang arudan ti agrabyado. Siyak pala ti sirmonam. Gaputa saan mo nga mo ti aramidam? Saan mo nga amo ti pagluglugaram? Ay namare, kat no ex-convict gayam da dyan nakasango ni Pari Max. Wain ka no nga, Rod. Kababain paikit din ka dagiti nagpasken. Anya launay ay ati adda iti dayta aradyo, kas kada kinatanod. Taumdas lang ay pangpasdan. Ado na pamagbagati inaramid ko kanila kay Kaumare. Ay amok pa yon. Ay namare, nagmadi ti pagkit-kitaan dagiti kabarangayan tayo kadakwada. No pa saan matkidi nga isuda amin. Ngam tay panangibagbagada a barangay tangad dagita. Ay sos mairamraman da amin ang. Ibagbagak nga, Rod, nga agikat langan no kastamat lang ti aramid da. Ay amok pa yon. Imbes nga isuda ti mangkita iti urnos ken kapya dito'y barangay tayo. Saan tano nakainumdan? Isoda paikit din ti mangidada ulo iti riray. Ay, kababain. Ay na, siyak launay ti mabain, Mari Felisa. Sika timang patariman iti nadadahil a radyo, Maximaw. Maikisay, iti allowance mo ti magastaws. Uwantat, kahit maitad iti sabalin day taradyaw. Ta di kat umdas ngayon kay pangpangas ng runa no nakainom kan. Sorry kap. Pinagbagan kayo lang arudan. Aramilin nyo pailang. Kap, inanawak mo't ni Pari Maximo. Nagpangas mo't lata. Anya nga'y, nasurunan tayo ex-convict. Linipakdan ni Pari Max. Anya nga ita. Pagsapsapulam iti dayja taaw. Ako na mga darumaw. Kanakan lang magkanugayam tayo nagpaskan dayja taaw. Buisit kit di. Agam no nagtantanang kayo laang, awan ko matiparikaut. Very proud kayo at anon kayo, ngam kalukuan mo tinararamin yaw. Iso nga raw, Kap. Warning kan kadaytan, Maximaw. No maulit pa ikatan ka na barangay tanawd. Uwan, Kapitan. Saan ko kaya at madadahal tinapinta sa record kaw? Sorry, Kapitan. Ikarek. Saan na maulit pa Nasayat. Taure asino kada kayo no di kayag nakam. Ikatan kayo Awanti anak kada kayaw no nagbasol kayaw. Nawarningan kan si ka, Maximo. Siguro, agnagam kamatanan niya. Saan mo na paglastog ti kinatanod mo? Kanoan niya ti addaken ka? Nay, aging ga dito'y sirmunan nakpailang mat si ka, Bela? Ay, saan mo alagi dawan? Dagiti ibagbagakan ka. Tapalagip dagita, Maximo. Pagsayatam. Saan apakairubuan dagitoy no dumngag ka? Mangantay kit din. Tada papanan mi kada pare John. Inumanan? Saan? Ano nga inom mga sasawam dito? Ala, nasayat ano kasta? Di kakat kumagsapol iti pagdam. Umdas latakan ka dayta kinatanod mo. Di nakmansuruan ta Mokter Aramidag. Dayta ngamin kat. Umingar ka laadagos no adda ibagbagak apagsaya atam. Nata nagadugat sa umam. Kaslawan manak nakam dataw nagsasaw ka. Ay nga anak ko, ano sam labas sitin atay asawam. Asino mat ngamin ti di masuron nanang. Makauma mo ti aramid na. Ay awan papabasulam atay sumat ti kinayat mo. Adaw abagbagami ide iti amam. Ngamda kami pa iti kaloksaw mo. Nalagip yumanin ang kunak dayta. Ay kasano, awan lakat ongtam ti asawam. Asinot aking basol nga ron ita, Numabalin la kumaasinaak, di inaramid kon. Itapay, duwan ti anak yaw. Kan nagkasar kayaw. Saan mo't alapod dayta no talaga adya kon maanusan? Ado mo ti kasta? Ay, pudno dayta.
Angam sana nasaya at ti kasta. No adan di mo kinayat, sina adagos ti ada iti panunot mo. Ay maurnos matkat dayta. Maala iti nasaya at asaritaan. Mapampanunot ko paikit din ti agabrod no kastoy laeng. Kastoy latan no di kam agsalukag. Ay ka ano samlatan ah. Ngam ti pagdanagak, amanga no nakarkaron ton ti pangas ni Maximo no agaw awat latan iti ipatulod ko. Sos, pari Max. Awan samot duty tayong tunrabe, anya. Apay? Adda ka no na ano panda pari dalmas akas lagurong abanyas. Anya? Banyas ko na. Un pare. Ay sus, nagmayatan nga eh. Dayta, exotic food ako na da. Mapanta. Uray nga ta da jutik di mapanak. Ah, una yun dayta. Ay sus, banyas daytan pare. Man-mano dayta karne. Sus. Dagasan kantong arot inton madamdama. Wow, pare. Nay, naka-full gear ka man si ka Maximo. Anda duty maya. Ada nga ron. Yun, ada meeting mo ito madamdama. Anya gayam ti resulta di ibagbaga man trabaho yo. Urayan ni kanupay ti awag may. No di ka makastrag iti trabaho. Siya, ti mapan iti Hong Kong. Anya? No di ka aggaraw ng agbirok iti trabaho, Maximo. Dayta ti plano. Ay sus, kasano kami nga, kadagiti anak mo. Katsi ka, ati mang bantay ka dakwada. Ngam, amok ti pampanunutam. Kay kayat mo, taagawat kantulatan. Ngam, malas mo. Ha? Saan asika ti pangipatuludak iti para kadagiti ubeng. Total, adamat allowance mo kastanod. Isua, ti para ka. Ay, una yan nga, dahil tabakit. Katjak kayat, aday taman na lastog mon ti agado, inton makapanawa. Ano di makunam, pare John? Na kayo, kadwa. Nagsurti ka no makapan ni Belay di abroad paray. Agawat kong tumutan iti dolyar anya. Pare Maximo. Gusto ka pare, dolyar. Iso nga, open is the sky with drink. Ay, tunggong kapay! Ay, di ka man kung English. No, di mo matlamaw, Maximaw. Sky is the limit. Kung ang mata. Isumit lang iso. Hindi naman kun kontrain. Tadi kan to, hindi lipakan dita. Anya? Ang mga nudi mamuti kasangsango. Tanod na ito'y. Di mo pa irespeto may tilaklakayan. Barangay tangad kakitiam. Agsardin kayo man pa taray. Tinakbong ka sa niya. Dahil yung magyado! Paray, tinala kayo man. Sumardin kayo. Pagpangas mo, tikinatanod mo. Dahil pa yun! Sumardin ka basta eh. Gusto! Ay na, nagrarambol na kano iti ayan da dalmas. Ta nagpupulutan da iti banyas. Ang nagsubang da kan ni Bastay. Ay, talaga ambul ti ulo na ito'y ataw. Ay naagrobwat kakit di anak ko. Mapan mo kita ni di ospital ti asawam. Tapi nang orkano ni Bastay iti butilya. Ay, perwisyo lati ipapaay na ako na. Diyak maanusan nanang. Ada nga ron mabalin tayo ita. Kat talaga mo't akas tadya asawam. Panawak ida no kunak. Panawak ida. Anag ko na. Kahit nasaysaya at ngagbakasyon ka pailag kastanaw. Kapitan, namin ano na pinakawang ka. Inikang kay ti gundaway mau nga paglastog mo mati kinatanod mo no nakainom kan. Ay, pudno da ita, kapitan. Paborak iti imbagam. Kat sumapol iti sabali at trabaho na Bakit? Kat no saan nga agsapol iti panggadan na? Ay, makamumatan iti biyag na. Ay. Tanauma akmatan. Ako pangasim ka diya. Mala, lumay papan iti dayta, makamu kayaw nga gasawa, nga agsarita. Tano siya ak nakaikadeng akmatan. Sumardeng pailang kastanod ni Maximaw. Taadon a pasensya ti impaay kukenkwana.
Kasta tinapalangwad a tao, apaglastog na tinaikawas, wano na ipaakam kadakwada apagrebengan. Bella. Kita amlangan da kiti daduma nga da iti gobyerno tayo O saranda ti takam da tapno makaaramid da iti di umnaw. Kasta ka, Maximo. No kat nakainom kan, umdas apagpangas mo, ti kinatanod mo. Agbalbali ba kaon? Bakit? Gusto ti kunan. Sumapo lang kiti sa bali apanggidag. Kun sa anak to nga agpangas-pangas. Nasayaat. Tanod di mo aramidan day ta. Ang mga numapukawan ka iti asawa, tana umakon iti aramid mo. Uy, ulito. Agbalbali ba kaon? Aramidaw, Maximo. Diyak kayat nga agpatinggalang iti sauken karay. Taado iden nga in ka pa nagkarkaray, ngam intayab amin ti kalay. Patsin na ko ma. Promise bakit? Fix man. Kas na ko nakon. Aramidam. Saan ko akayat nga agpatinggalaang iti sao? Itapay laeng, agpili kan. Agbalbaliw ka, wano maawanan ka iti asawa. Ay sos, pangasim ka diya. Bakit? Ikanak iti maudi akong daway. Isa patak ko naklang arudan. Agbalbaliw akon. Fix man. Uy, iso nga, kiss man kit day. Kiss ka dyan, duraban kan tupay. Agkam ti sikong. Ha? Bitan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasao akunana. Ti tao asaan ang mabagbagaan, madaksan. Naitampok dito'y programa tayo anapauluan. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Lubimin Aquino Sr. Ken iti matdireksyon Teresa Calay. Musika Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Dama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag!